So prophet you have nje ngizothi demonstration asithi KHUMBULANI balo kumbla balo wena lo okay lalela baba sikuxoxela udaba wasebostelo sifuna baxoxele nasostelo ukuthi udaba sokuxoxela kumbla 1983 ozala yeah wemfoka no angazi noma kuthiwa ke market mfoka novubela nomvukela or novukela isibongo sakho lalela ke mfowethu uthi umoya oyingcwele kimi 1983 mawuzalwa kunodaba 10 years later olwenzeka ngo1993 mawungena isikolo angazi noma u grade 2 at the age of 10 years. It was 1993. Umbuso sasesizothatha ngo94 Mandela wayezophuma ejele. Uyangizwa ngithini? Wawusuqalile nawe uzizwa lezi zinto zepolitiki zigijima but unga-understand ukuthi kwenzakalani. Uyangizwa ngithini? Wena walimala kabuhlungu. Uyangizwa ngithini? Amen. Mawulimala lento yagcina ixabanisa abanye abantu bomndeni. Bethulinyazwe ngamasibomu uyingane uyangizwa ukuthi ngikhuluma ngento eyenzeka ngo1993 ishe it was 22 May kwakulwesithathu uyangizwa ukuthi kwakulwesithathu uthi uNkulunkulu wanabe uthando ke esontweni laseMethodist Church abagqoka into ezibomvu umnyama uthi moyingcwele manje buthi uyahlupheka uyangizwa ngithini uyahlupheka ufuna umsebenzi ufuna ngapha lokho thi yazi mayimile la uthi oyingcwele abe singamdonethela kunjengomuntu obamba ibhandi una 2 days engahle angazi uthi naye uzwa ngubani ukuthi no lento izobe ikhona lapha bathi ngiye ngimanike ilambile ngcwele kimi angithinte ngiprofete kakhulu ngithi ukhumbulani makabuka lolubisi uyaluhalela uhalela ngisho ukudla bengizothi thina mangaliphuza ngoba uke wazama mosilo muntu last year ubamba inkunzi kodwa wathi ezovuke ubamba inkunzi kunala abantu abawela khona ujantshi kwaba lento efike ebusuku yathi ungayenzi leyo amen ngoba ekhaya besingayenzi amen ehlehla kuleyo wathi ongcwele namanje uyahlupheka yazi lo muntu uyawokha suke neenyawo ngoba uthi kimi uyangithethisa umkhulu ukuthi usonda kanjani nomuntu olambile amen ngoba lo muntu ulambile kakhulu uma uthebazana nabadonsa ubisi ngimzwa lo lubisi lokudla kuye moya akulapha yena yedwa nabantwana abazalayo alambile yazizwa isimpepho ayenze leyo mpepho abanayo ucela komunye umuntu ohlala eduze kwakhe athi ndoda kakhulu gogo esipasisa impepho ekhuluma empepheni izinto esezenzeka abantwana bambalambile semsaba ngisho ukuphathisa iphone ngesandla ngoba njalo ucingo olungenayo uthi asidlibe siyami Jesus kumjani ulambile 2 days njengoba namhlanje kumgqibelo uthi umoya ongcwele ngolesine ugcine ngokudla isinkwa naso leso sinkwa usiphiwe indiya